People were asking, what manner of man is this? 𝚃𝚊𝚟𝚊𝚒 tagata 𝗵𝗵𝘒 𝚕𝚒𝚒 lenei tagata. Vevesi ai tala, vevesi ai nu'u, vevesi ai malo, ono ia. Who is it? Can someone tell us who this man is? Galatians 4 and verse 4. Kalatia 5:5. Thank you, worship team. Kalatia 5:5. For my wo o le whaatoanga o tausanga. Wa whanau le tama. Wa whanau mai le whawhine. No foi lalo le tū la whono. Amen. When the fullness of time came, a son was born of a woman. But who is he? Wai o ia o whailea ma ngā tonunga le mua le whaatotuanga kerisiano o avea foi o ia e whai ma to o manga o i lātou o e lo mawhatia. The question is, what manner of man is this? E o le matangi, e o le wha, e o le sami, e whalongo i lona leo. The storm hearkened to his voice. The sea ceased, and there was peace when he spoke the word. Who is he? Why o you? Amen. Sa ili mai makoi fa mai tala makoi no lantu o mai o matu va ailo na fitu. We saw his star in the east and we followed. Fa mai le tala tu spaia o fa mai he rota au mai le au popoto au mai faitau mai au faitau lang au mai au tu si upu. O ai o fea o whana wai le o ua o le 𝚗𝗵𝚒𝚘𝚢. Where? Whamai paulo ua atoa le whaatonga tau sanga ua whanau. A woman was born when the fullness of time came. A le o saili mai tangata pupoto e fia I loa po fea o iai. Amen. O vavao malo vavao tala. O vavao no ono e fia I loa po o haile ni tangata. Who is this man? Amen. Mi yele li I le fiafi. For me tala yonde rum tapo ono John chapter 6. Ua le aise mea ua whasanga sanga. Mai le au so for mai le au so ia Yesu se pangale e le aise mea. Like I said to you, limitation is an invitation. O le mele o yelo ma losi ma mele o yelo ma fo faule me uma yelo poto. I say tu ula ya au o lena te mafaya. Limitation. It's always on the side of humanity. But allow him to step in. Fatangala o ia se ila amai tu tonu le mea wale aise wha moe moe. Le mea wale aise ola. Le mea lo tawhai whalo ai le manava. Fatangala o ia se savali mai tu tonu. O ia. Who is this man? Te tatu ola tu se kenese. Let's look at the book of Genesis from the beginning. Let's go to the beginning. Tatu ole amatanga. Amen. For my lo por tu spaia mo le mau yoane for my saile amatanga le loko. Saile tua le loko o le tua o le loko. In other words, he is the word that was with the Father in the beginning. Mo le mau le tu se kenese o yo le upu saile fo fonga tama na tautala le tua le upu release tama le upu. Ona yailo me uma. Everything coming to existence.
because of him. Ona oia. Amen. Whamail tala atu spaia o whai atu, le atua ia Mose, a o iai oia la au talatala, when he met Moses at the burning bush. Whamail li I lale mena I lo lima. Ai whamai Mose le to'o tongi lalo. I le taimi le pa'ul to'o o liungata. Now, actually, this is a play. You need to understand this tonight. This is the attitude of a human being. Latu Mose o lona to'o o na winga ia. O le possession anga leanga, o le tutone control ti Apollo, le tangata maya le amatanga. Sin was winning man, and you are looking at the attitude of Moses as a serpent. Pamaile atua tango yai. In the time in the tango Mose, it takes place or metal the transition. Wa fire le atua swinga. Na luato to Mose I fought him I to le atua. He went in. It was a rod of Moses. When he came out, it was God's rod. O le to le atua. Amen. Oia. O le to le limo le tomaloa. Na ifo our malona malo, miracle after miracle after miracle after miracle. It took place because of the rod. Bavenga. No chupuono le toto. Feo ya li temile na ilomutu. The rod of God is in your mouth. You have the word of the Lord in you. Lo ya tole upu le tua. Upu fetalai. Aora tu mai popuanga tautala yai. Amen. Tulai mai fa fi tauli lo ainga tautala yai. E tele popole. Awani avea FM tangata popole. Awani avea FM tangata faya ina. Awani avea FM tangata wales famwe moi. You have the rod of God, the word of God is in your mouth. Come on, someone shout hallelujah. Le upa le tua malo malo sianga le no mutu. Aona tulai fa fi tauli tautala yai. Speak the word. Who is he? He was the rod in the hand of Moses. He's the word of God that it's in your mouth. But who is he? Why oya? Oh, hallelujah. That took the best. He is the miracle working God. He is the miracle working. Oh, he is a wonder. He is a miracle. Oh, ya ole atua. Oh, ya ole. Oh, e matango fie e 𝚑𝚒𝚒𝚑𝚑. Oh, ya ole atua. Who is he? Why oya? Ole atua na te fatu puina mele ai ina ia ai. He will open up the Red Sea for you. Some of you sitting here tonight, you're looking at so many obstacles that are standing in your way. Niso tatolo nofol polene telemelo tulai mai et te ya te oile fiafil nei. Fafita ule tulai mai tono lo wahinga. Fafita ule tulai mai tono lo falfainga luenga. Fafita ule tulai mai ima I. Ai te lo ele polene lo ele upo le tuelo mutu. You have the word of God in your mouth. Release the word. Come on. Oh, ya ole atua faiva. Oh, ya ole. Oh, e machango fie. Oh, he is the miracle work. He is the miracle. Oh, he is the wonder. He is the miracle. Oi, oia. Ale tomana pese. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker.
promise keeper. That is who is he? Waymaker. My God, that is who you are. Oh, waymaker. Yeah, get to look at this. Waymaker. He makes a way when there is no way. He opened the doors when there are no door open to you. Waymaker. Na te tapena la wala me wale se awala. For my tagata ya o wale so fa mo mo ala tala ya o le pone waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Tao fia la mulmauna waymaker. 𝚗𝗵𝚒𝚘𝚙 𝚃𝚊𝚟𝚑 𝚘𝚒𝚍𝚑. The Red Sea, Pharaoh. These are the Israelites. Who is this person? Amen. Oh, amen. When there is no way, the enemy is trying to push you in and telling you there's no way out. He is your way out. He is your hope. I love for two no the 𝚘𝚑𝚑𝚘𝚙 what ultimate to my person, my 𝚘𝚑𝚟𝚑, my fight waymaker, miracle worker, promise keeper. Oh, hallelujah. For my 𝚘𝚑𝚘𝚑 well the 𝚘𝚑𝚑 Oti. And for my I'm still on my throne. For my yellow no fuali, he was a rod in the hand of Moses. Oh, amen. I told you, and 𝚘𝚑𝚑 alo yai me lo fa pena na fa sala veiro ma fo fau atel e sau le lotu ai le to tele la lotu le lotu le polni ma fu e fea le la vai ola I nunga me tau pole le mala malama. Hello Jesus. Telo alta la tu spaia ua tilo la so ma fa mai o ai o ia. I tell you my all to se kenese for my ole toto ole limo mose. Ole upu le nuku tagata ole atua. A o ailo na ingoa. Who is he? Oh, hallelujah. Oh, yalava ole lili. Ole fetu pupula. O chasi lava oia. You're singing about him. O la lenei. Awai ole sa olotonga. Ole tupu ole a. Oh, hallelujah. I see Lord, oh, my person. Yesu. Who is he? Oh, hallelujah. Oh, mountain Noah. Oh, I sing aluenga moa u. Lava ina o vai. O Yesu ya e le mawalunga olo
sa tauro o te. Wai oia. Ale wa pese nei ta le fiafini. He's the lily of the valley and the rose of Sharon. Oia le lili vanu, oia le rosa sarona, o le pua ina lona manongi. Aho ona e whapenana e a whaina, you're so down, you need the fragrance of the Holy Spirit to breathe into your nostrils. E mana mia oe, le manava mai o le nganga pa ia se a mai ma pua ina le ola I tonu ia toi. When you are down, you're not out. You are down and God says it's time for you to get up. Who is he? Amen. For my little Mose. For the new tofu al ainga malemamoe. My little se soto naita no tofu ainga malemamoe. Ia fasile mamoe au my little toto sau po fa la bol fale. When I see the blood, I will pass over. I will over I toto no supololea. Why oya? Tusi lima yoane foi mai oia o tama ima moya le atua o le ave ese ang sala lolangi. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Oi oia ya te oia le pōrene. Amen. Mi ia le atua. Te loa peno whaiatia oia te aule tuse numera. Wha mai ua o mai ta ngata le nuu. Wale eli for my le to awal elia le vai ai pepese sing spring forth oh well spring forth se te puna mai ele vai te puna mai o io le vai puna na te family ina lo manaonga o io le vai yola fa pena no tu pupu ina lo loto o io le vai mai le tu family ina le nga lala wa tatu yele vai tama le vai temu wa fapenana nga lalo tatu loto le fia inu ile memoni la tala ya ole pole o lo tafe pele vai. The water is still flowing and the Holy Spirit is touching the lives of those who are hungry for the move of God in now time now. Te lenei longa lue le nga pa ia a mai la to wenga lala o fia feinu. Ila mi oton mo le tue nei inu mai atea o ia lea. For my oil le te malo, who is he? I tell you, mal tu se numera o ia le vai puna. He is the living water. It's still flowing. It's still flowing. Fa pe mai on ne fiafi. Wa tau matutu lo vai. Amen. For my tala Jeremiah lua me o fairo nu. They do two things they are doing right now. Me mumua wala to saili vai puna le se vai o yai. Melono lua wa fai mo la tau I mo kate eutu ai pupu. Amen. Lono winga to sau le pole nei ala mama lo loto. E te no fo mai va ai tau ngai mama lo loto. O se pese blanga ku nga kalo le mama lo loto. Ke rongo fia la ngofo. E ka o mai ala ngofo ngai mama oe. O nama o mia suau. Amen. Te lo fa te ai lisi vai te mi when the oil is fresh. It smells good. Out on the fo suau, you can smell the fragrance. Smells good. But atuai le suau. Fa le leilo no manongi. Te lo oia tatu mea. Ale fo le nga pa ia le va penane e steo lo tagata. Na fa pe o si o li mai lunga lo na ka le si o le mau o le pawa o lo tu no o pawa ke le sau le mele. Awani nga lo ya te o fa penale wingo le nga pa ia. A ho o foi na matutu. Na mi e o fo swau e fo fresh oil. Every moment you come to church you need to be refreshed. Fresh oil. Swau e fo. Pe no foi atu na tai au
a o na tolu afe mai le ta vale fa pena na taunga sui le suau e fa alongo tu ala ta vale le ka kangi piste no ta o le afi fa mai help o mana mi le so soani o le van ka milo ngi ka vale o le afi ra malepe ale sui ra so o le ta vale fa le tonu le afi lo ta vale fa pena le wingo ta tonu o le maftanga male tua e tem ka ke mai o matutua e ke aka mai a mo ko matutu you're so dry amen ngai ya le alise o ka le lava le atua kulai mai le me tulai mai le me tulai mai le me kulai mai o ka le lava fa mai le tua o matutu lo swau. You need your oil to be refreshed. Alu fa penanto fa tumu fea na lo sa tau. Ya sisi meto fo ye o la lo sa tau. Na so le pes I surrender all. Tu ina tu lo tangata ile tua mai feta ma to fa tumu mai. To fa tumu mai oi oia. O le sua u tono la me pa ile muta. Is the oil in the lampstand. Make sure the oil is there every morning. The fire has to be consumed. Burn. Consume. O ia lea na te papatisoina le tangata ile nganga pa ia maleafi. He is a baptizer of the Holy Spirit with fire. A fai wo matutu lo swau fa tanga o ia pole nei se te tango e fa pena ona te fa tumu lo swau ai se te papatiso oi ile malu sianga le mano le nganga pa ia ina ia fa tula ile oli. You cannot serve God with that kind of attitude you have. What kind of attitude, Bishop? Stinks. Qua stinker attitude o iskak. What is oli? What is fear? Vai kosonga o foringa. Ole ai mas fear. Ole malu lu le fal. Aula vel malu lu me fa penganga le ilo vi. Oi oia. I mumu pea. Fa mai tala le tua I lau fai taulanga wa aile lefu. Look at the ashes from yesterday, remove it from the altar. Ave ese mai lefu mai lungo le fata. Aua ne tu ua lefu lungo le fata o le taulanga ana nafi. Nono winga o mea ana nafi. Ele mana o mia ele atua e whaanga yoi ele taimina nei. O mea ana nafi, o mea nga e ngata ana nafi, o mea nei o mea fau. Ia siasi le atua ia oe malona nganga po ia te oe mea fau. God needs to invade yourself again and reveal something new for you. Ele a mai le fie fau, a mai le mea fau tu ununga isu sunu. Te loa oe le fia filnei, o le taime tau toi whamu muro fa fie le nganga po ia. O le taime toi tu ue oe lunga le fata, ai se mumuro tangata mo le atua. O le taime se consume le atua oe lona mana. O le aso ana nafi, o alu le taime ana nafi, a tonga te le moa se mea o whapengana matutu al tae aole nei, o le aso nei ma le pole nei, o le taime toi whatanga ai le atua se toi manava ia te oe, ma mai le whawhia fau e tu urunga le afi, ai se tango le atua consume oe. O mana o mia ni whawhia fau mo le afi. O mea ai ang whai marifia kausanga le ai whai. You need to get a new attitude, a new experience with the person of the Holy Spirit. Oai oia. Who is he? Amen. Te loina o su ele pule. Whamailo tala le atua ia mose whaia arona e tā mai nun to o le sekati. Nea, a mai matai e to suma to rua. Whaia arona e sawe maia.
A mailon to TPS maile sekati at the almond tree. Cut it from the almond tree, bring it, put it in front of the Ark of the Covenant. A mai to one luma o le atola au le whengainga. O le to e fua mai. Ma tupu mai o le to o le nā. O ia le nā e wha umainga mui muinga a le nuu a o ngā lo iei le pule. Te loa se me matautia e ta oto le to o cut off from life, there's no life. Well, le aise ola le to la ta oto la au uma e se fulma ta suma lua e le ei maniola o iai. But out from the Ark of the Covenant, the presence of the Lord came out. Avaia tunga le tae ao sau mose ua tupu mai le to o arona ma ua fotu mai ma ua fua mai. Oh, what an amazing sight. Se mema tau tia se me tipi ese wala ise ola ai a mai ta oto me ile presence o le tua ai fua mai. O ia lea. Whaangata I mui muinga le nu. All the complaints stop here. Au whaitio in me lea ngatai. Sa wha mai lea tua sa na to yes whaitionga. O oe lea maro to le matai lea kakale wa makau o tuainga suma lua o matai o ainga. O ia le mafinga e fai upu ia pāri ko o papakua avelo ko ngā wale fua. O ia le masangi whapenga ngā ma lea ia loko ko le pikilo mai o maka ia pāi mar ko i o karinga. Loko ko ngā e leo fua loko to. Nā me le tau whai le tua tau mai a tātou o ai o ia. O le tangata le wha muta ai mo mui muinga. Melo fa penana e faitio ai. Melo e complain ai. Te loe o mai nenga le ako complain a me alistanga tale ave I le tua. Ale te talo complain. O le ingoa foi le, o le li foi, o mafuonga le, o le fa peha, o le kakale, o mafuonga o le anga iluma, o le uso le mafua, kaukala ia, negative. Ala me ke fa wo ye pa fa ke lo nga ki ngai lo. Amen. Wo te me sui sa wo. Sui se stanga te tau tala le ola ya oe. E ke fa wo ko fo ai lo uru e alo ia. E ke fa lo ko le upu le mai le se ma lo se ola ya alo ia. Sui. Oi oia. Oia le fa mukai mui muinga. O ia le 𝚑𝚒 me uma ia a o ia o le pule. Tu lai mai o ia o le pule. Ai wha mai ua fua mai. So 𝚗𝚒𝚣𝚒𝚘 e sau ia teia. E fua lo wolanga I le ami o tonu ma le atua. So 𝚗𝚒𝚘 e sau ia teia. E wha manuia lo wolanga. E wa ai tangata fua aliali o le atua I lo wolanga. Amen. E le matutu oe. E tafe persua au o le ngana pa ia. E te inu pe le vai mai le atua. E le matutu lo tangata. Aisea, langa o le tito tonu tangata lea. Amen. Ai a whai e te loa wa matana le tupuri mea. Longo winga wa matana tau leisa suau. O le inu foi o wa matana matutu. Wo o te me toi foi ai a teia. Ai o ia. Aleu tali mal tuse numera. Se da tu mai la tuse te nome. Le ase tala o te nome tangata le oi oia. Te nome lusu ngal valu. A fai toa whalongo. Ma e fai. Pe mumua. A fai e te mtoa whalongo. If you listen diligently and understand and do this. Or do it. A fai te mtoa whalongo ma fai mea nei. E leo le whaalongo ai le whaia. Whaalongo ma ia whai. Ai aua le whaalongo ai le whaia. Whai maina le atua, if you listen diligently, o le upu diligently ngā ia matua I le lei lau whaalongo. Ia malama lau whaalongo. Ia iloa lau whaalongo.
le mea le te whaalongo ai ma e whaitau anga i ai. If you listen diligently, whamailo lea, ona tupulo mea ia. O ia lea, le tala noa mai tusa te no me lusu malvalu. O ia lea whamai apur amo o iova I rai o ia o lea tua whawhei loa. I il tusa te no me tala noa I whamanianga. The blessings. Not just one generation, but from one generation to another generation, to another generation, to another generation. E mai le tu pulanga, I le tu pulanga, I le tu pulanga, ai amata mai tangata mo mua wha maoni. Malama, mai e whaia. A whaia te whatino ina le upua le tua. If you exercise the word of God and stand on the word of God, your children and your children's children and your children's children's children, they will be blessed. Elena oi. Mayo whanau, whanau walau whanau, whanau whanau walau whanau, whanau 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 walau whanau. Tupulanga. They will be blessed because of what? Of you. You hold on to the word. It's ta'awhile upu, ele upu, o ia lea. Amen. A e whalongo ma e whai. Ona whai mai le ona e manuia lo lea. Amen. E manuia la waluatu. E manuia lau sau. E manuia lo fale. E manuia me te waio falawa. O le tiswa punga le tau tala me te mau a inga o le tua e le aise me se lack. There's no lacking when you receive those blessings. God will bless you when you're coming in and you're going out. God will bless your home, your purse, your wallet. God will bless it. If I'm in le tua la wato. Amen. Angelo oi me le tupu vai taule te tala atu le purse ni se ka fikuli mai pili. Ngau pili wala ese whamani anga ngau pili. Nā me le tupu a matana, yel me kau le stress. Ngā saule le loku wa penga e se a fōlinga. A pese elelei, telelei atua. O le pese ai. A o lea whaale tonu lo fale. Whaale tonu le taavale. E whaale tonu fo i le whanau. Whanau ala u whanau. E le aise me o maua ngā le ai o le marijuana ma le drugs. Vai le mele tupu. E ke pulu mai ka wanga ke whaia. Amen. Ma fui fea. Le malama le upula. Listen, understand. For my tala to spell, listen. If you listen to the word diligently, then God will do this. A faite malama le upu o le upu na te fati noa mea ia. E sui le upu lo se umanga. Na ngai manuia le mea te alatu wai. E manuia le mea te fo'i mai ai. E manuia me tango yo lima. E manuia me sabali yo vai. E manuia me tautala I lo mutu. Oh, amen. Se atua alelei. Se atua alelei. La moele amen le otele. Se atua alelei. Amen. Te lor me mali. O listanga te tai aloa mai. Ama kolo pe fasa pusapal faingol pula. Elelei, telele atua. Ele malama o e pisho watipi la uila. Elelei, telele atua. Uatipi fo ila uvai. Elelei, telele atua. Elefe kaui. Elefe taui. O le tangata le o ai o ia, o le atua o whaamanuianga.
He will bless your going out. He will bless your coming in. He will bless you in the city. He will bless the thing that you pay oka. Of a thing e fa penganga fai la ko kuka le fa mai e fa manguia le to la fala o maka. E fa manuia le to yo lima fai e pe pai e mai tato ai ai. Fa manuia le to fo ia te oi le fala maka e le pan ke sa o fe mai se ki mai mal fai fe au. Ai le no fo am ko ai ala o pan ke. Ona le e nga kai lo mangava o manguia. Amen. Vai va alongo lo tala al pole o se atua o ai oia o se atua na te fa manuia oe. Fa mai tala mo se tangata Israelu ia tau fa alongo me o tau faia ono o tau manuia ai lea. Ai a fai tau tele faia saulo man me tua al wakule malaia. A ele faia e muli mai malaia. Bishop, o leo ke sia ulima po tangi le atua o a tangata whaolaina. Fua. Tala tu spaia a whai te whamaoni, ma e whaia mea ia. Ona lewa aia leo mata mea ia. E te lewa ai mea ia, whapenana muli mai, o a mea muli mai. O kama ia o mai divau o mai ai uma mea ia e te talo ai kama i runga lau. Amen. O la e te whapenana e te talo ma mai le mea runga lau e koe liwa ko umang ai e le ila mea lau ai le ai e te leo enjoyinga le whamanianga le atua i runga lau tono lau fale ma fue fea langa e te le whalongo ma e whai. Whaalongo o stai ma whaatino rupo le atua. O le vailo le whamanianga e muli mai. E leo malaia. Ai whai tau malaia ola le kele le sau. E o ia oe mai. E o ia oe me whapea. E o ia oe tonu alo whale. E o pelo dotra. E le fua mai. E whapenana e whea wai solo. Kousa ili se me ke ola ai. Ma fua e whea. Whaalongo a e le whaia. Le atua o ai le tangata o le atua o manuia. Bishop, e kei loa al matu ainga, kase tangata whai ngā luenga. Ia, le ana lau tara le whemai. Ia, o le kai lava, o kongi le mea, whamai al tala Yesu a mailo lima. Whamai Yesu a mai ilo lima. Le lava leanga le lua ia mal ngai a reto i lima, a mai ilo lima. Whamai lona ta talo leo Yesu. Tu watu. Ya, oinga aye, limafe. Le 𝚘𝚑𝚣 𝚑𝚑𝚑𝚑 limafe. 5,000 they received, they were feed from just 2 fish and 5 small breads. Amen. Ia, mai e whaingofia ia o ia maukala e whaingatana whaatupu. Whaintalo mawhawhau because you're limiting God in your mind. O le mawhawhau o ele tu pori whaalawelawe. Ele o seisia mea. It's your mind. Mea ngai taunga ele si transformation o le mawhawhau. Sui lo mawhawhau. A sui lo mawhawhau na sui lo loto. A sui lo loto na sui lo ngai oinga iau me whai. Amen. Na ili si ungali. Ai o matu i Amerika. Masanya lang o ta la ye. Ala inga mamona. A soto na I umo te lato. Ele kariaha u la kofale. E ngofo I la puente ele kariaha u la tofale. Ku ia ele ai ku ia ku fiu ele ai o le ai le tali au mai. O ale maole man macho ingo fai revival 𝚕𝚒𝚒, the Assembly of God 𝚕𝚒𝚒. O mamai lo sauninga mamai. Allo macho ingo walu whainga luenga le song fua. Au nofo na o ulfale. O allo le whaataula o newspaper, mo ale whaataula o whalawa. O whalawa sa moe, ma mao le whalawa sa moe, e whaatau mali whalawa. Mai male pakangi usila, au mai mali pi supo. O saula. Pela fully ngem kwa I ai whalawa lea.
whaamea nei se pisupo, ai mkoi ai e mre whalawa lea. O ki ngofa kula lo lawa kungu lo ki, e ka tangi lo ki ai kulo ma ka vale lumon mako fale. O vai mai, kau sa e aku le finge kong. Ya, o lo to fine la ma lo to lua lea watu e watu mai lea. Atu lea waku kong. Whaku e iwa ngā living room. Wale sa whai living room. Ala e whai o ki ke o hango mai ai ia. Nā kurolo to fine lea, whai mailo melantala. Sa sau i se i whaise ngā duenga. Yo to finge lo to mali i lei ngoi ko mai kai lei ngofo mai ko to mali. Lea lai, o lea lai ko whai kulo tala. Whatu. O lea whai lau me ai. Whala vila ve kere o ko, o fia ai. Ai wha mai, se sau, we vai mai le finge wa. Au a ko le hainga kongwa lea. O leo kia le kui whai koe la sko ngai. Ai le kālasa manoi a. O leo sulu mai. Whapea koe pea. Koe pea. Ka ngoa le whai lau sa ngwisi, le whai ala o pisupo ma mix wha kasi ma le meo, ka ngoa mix wha pege wha koe pea la ia. Leo maua ia i. O lea lai whai. Ato saulo to fine fa mai. O ki nga inga kere fine. Sau se kakalo ai. Wai, ko va fa la bi o mau mai. O saulo le no foi la o ki tilo to fa pe ala te no foi on the couch. I was sitting on the couch. On I look at the other couch. O I no foi. O wa ko fa ngange. Ka woki fa on the couch fa. Ta ma awangi yoki fingere nunga la ufo. Awangi yoki nunga la foa. Ai awa. Awa ko ali fo penge o fa tsulo. O la le umi tau fa na ulo tamare ne. Ai fa mai wa fa masina. Fa masina le matua lo tama. Fa tolo mai nga ele mamalo wala fa na. O le ke vai atu lo ki lo ko le fa pena ona fa ilo mai le li. Ele mamalo wala whanau. Mwafo pa penga i lunga. O wha te fia malolo. Mai i. Wha te ele mawhai lau lotu. Tasi al tangata na te mawhaia. Na Iesu. Wha tu. Ta mā. O lau amata lau te talo. Ta mā. A uwa ai atu lo. O sa ai fo le tangata pesa susu. Wa luifo I tongo le manawa le fi. A luifo a kava a tolo na puta. Kava a tolo tumolo na ala whanau. Nā no whai atua nau wa yeri wha malolo. Ako mea le nganga po ia mai lunga le kauta. Ako mea pingi lalo. O le nguku a leo le whawhinge le whapenga o nga. Le mwhainga mai siawa ngoa e ke ngolo I lalo le whalolo whai. Pingi a oma. Whai e le atua le wavenga. Tui foi lunga tangi fa kai ofa fa mole mole fi taria Yesu fa mali fa ola lo wolanga fa asole nei fa ele tu va venga la so foi nei ave Yesu fa lo mal fa malo longa fa mal bala winda o le Italia lo na lotto o lo fine o tolo masina ele ai o la fa lawa mala o pisupo mala o paka samoa mala mayonnaise ling ai le ula. Se ku fo se falau e tasima. Pa uma. Tolu masinga ele ai. La la kwa pingia uma. Soli. Olisi le ai nga to tele no mai le lotu. O ala le tua le o ala le tangata. O manatu fo yo le tua le o manatu le tangata. A o ona fa pena ona tango fa tanga le li ile o fa manuianga. Ona faile le atua le me tusa malona lava fina aro. Wa lava le la uma nipo. To kwata le iba wa lava. Wa lava. Po wa lava le wa ngata ya te nome. O ai o ia. O le li o fa manuianga. Ilo ainga malu ainga. O tatou tangata ele ngata ya tatou tu atu o le atua o fa manuianga. Praise the Lord. Amen. What manner of man is this? O ai nei tangata ua liu tino tangata. O ia o le atua sai le amatanga.
lele wa nofo e tonu le manawa le whawhine no ia Maria. Amene ina wo o le atoanga o tausanga. Lele wa tonu le manawa le whine lea. Wha mai ua tausola Iosefa. Ua iloa Iosefa o le sangato. Tausola. Ai whailoa iei le angenu ma whai e alu Ave Maria whai maua wā. O langa tō mai le nganga pa ia. Alu la ia e whapenan whai maua wā. Ai tausola ka malo wha mai a. Ilo sementia un mela. Tere yo ka malo e whapenga. A whio i whi masang kenge. Wha mai e kero whai lau kenge. Ai. Lale sa wali me man mangawa. E wha whiwhi an kupuna mai mea. A le ma ke whio ai. Se kalo whai. Nga kankangi hale mai Jesus e lofa mai. Ma kui wa yalo loto. Ai le ai ngalo ya oe. O sia ua mea. Ie le novo le ke whai ka winga. O le mutua mtau tio le atu ngā novo. E le iloa le whine o ia e ono le pepe. A watua le whine lo tōlua e alu ono tausanga na alu ai. Whapena ona koe a matalonga o langa fau. A iwa koe call back mai lo le nuu lea. E sau e whapena ona o ia se 𝚗𝚒𝚒𝚑𝚑 e 𝗵𝗵𝚒𝚑𝚑. A sau, koe wa aila o kamalea. O ie malanga pepe ai. Ngu kenki ki malona le iloa o lana lava tama. I was amazed when I was reading it. Wow. E matau tia ari ko inga novo fa pe matangata tusia yetu inga belo na mafofau. Ai tilo o me umana le tupu vai taimi nei mal vai tau nei. O le tupu. Vai na failo la utala pa uro mti munga lo inga wo o te me fa manuia o mai ar lo fa. Wa te o tu le fa fo e su be oh bless the Lord, I'm blessed by the rain. Ye alu e su. Ia matua e susu pala le pole nei. Ona I lolo lea. O le tau whaile nganga pa i e whapena tala noa mai ate o au lea e iai no fuanga ngao ngao. O au lea o te iai no fuanga o le aise ola mas whamoe moe o te whasusu wina lo tangata I mele lei. O ai o ia. Who is he? O lo walii ma lo walii. O lo tupu ma lo tupu. O le alo o le atua soifua wa vea le whai mali itai ma li o le lolorangi e hifo I ai tuli vai uma. Tō tu tuli ai, tau e lau whaiva uma o ia o le ali. E le uma, a le o tātou ngata lang wa umi tātou taimi. Ai le uma. E koe ki mai lau le tio le vai aso, to a vatu ai. Amen. Praise the Lord. E tātou tula I lunga, worship team ranga I mai. Let's all stand tonight. Tātou tula e tangola ia se lima se tasi po se lua no lua maile te tū luma nei. Mai ta talo ai mo tangata le nā. Let's pray for one another tonight. Mai whai ei wa e maamlama le sāwali ma le whiau le pōl nei. Nā pau ala le tangata, this is the only person who can set us free. Au maila wō, tō lua, tō tolu, o mailuma. Whapsa ngā I le lei. Face one another. Angai mai luma, tele fea tu mai tua, angai mai luma. Amai na wo ma mai luma nei. Take the step of faith. Pafsangai. Face one another. Lelo ava noa luma I mele so mai. There's a lot of space here. So mai luma.
Pray for that individual. Pasoa yai, mai te talo i pōnei. Here is where I lay down. Here is where I lay it down. Every burden, every cloud. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. Here is where I lay down. Here is where I lay it down. Every burden, every doubt. This is my surrender. Oh, hallelujah. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay. Here is where I lay it down. Every burden, Just the one. every doubt. Hallelujah. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room. Hallelujah. I will make room Yes. for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Hey. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way, your way. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religions. Your way is better. Your way is better. Pamaile upole. Ale fine sunema ya Isaiah. Olo le lei me uma, all is well. 𝚃𝚘𝚑𝚘𝚘𝚑, her son died. She went to the men of God, and Elisha asked, how's the family? All is well. How's your son? Everything is well. E ma tau tia o nei tau tinonga. Lo le lei me uma. Le ale luluti mai o ti ngā mamaftia. Wale o yelo na malosi. I find my land chala a lo le lei me uma. Everything is fine. Aona ta oto o a o le tua. Na o le tua e malama lama I lo loto. No le lei me uma. Let's sing that song, 𝚕𝚒𝚒𝚑𝚑.
Fau ia i le lei o le atua. O le lei me uma. Ele lei. Ciao mai. Hallelujah. It is well. Oh, it is well. It is well With my soul. with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well With my soul. Chala 𝚘𝚑𝚜𝚑 ili 𝚘𝚑𝚑𝚘𝚑. Ai whama Yesu alu e au mai. O lelo luana nofo le taiming le e leo 𝚘𝚑𝚘. O le lona ono lea a o lelo tautala ia oe o lona fitu lea o le atoanga o mea. Na sau malo mana onga e te fia inu e te le fo'i sei wha inu oe e le numera fitu I le vai puna le ola. Pa whea mai oe le nipo. Talo leisi mo oe, release le whaamanianga I lunga I ata oe. O lo temi ai fo'i lo a inga, whai ata ma, it is well. O lo le lei me uma. E ui ana whapena o na tātou sabalia se o langa whaingata. A o le atua ia o le atua taitai. O le atua whaamalosi. O le atua fo'i e tali o mawhitianga ma o mana onga. Oh, hallelujah. Se ero lima ya ta ma leipo. Oh, hallelujah.
Te pese mai a tau mai Satan. Te o male alanga o le manu malo le fiaf. Ono matu lo e o se tu e te alofa. Te mai tu mulianga le lei o le atua fa mangalo. A le atua e fa pena o na fa loa o na ao. Ma ia fisi a i matou. Ma e fa iloa lo le lei a i matou le atai ao ma le atai ao. Fa manuia o tangata le nei po. La la tu ua nino fuanga i o ma le file mua la ufio nganga pa ia lima tai ina i la tau fa tau no manuia i o la tu ainga i ai maunga lo vi inga ono o lo lava swafa Yesu amene ma amene ia fa talofa ma fa manuia stangata le po manuia lo anga ia fa mole fa feau fa muli mai sunga fa feau